Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achu umid zi tuh sari isu basit salamat. Allah Taala thayin tuh ta isi panis hibs amanas mas. Zaikas Kashmiri kitchens mas rano isi az papri tomater. Paprin chato lot dan. Te empat karo ki chopping boards pet cut. Aki papri charnas chu varia time laga. Papri sherne bapat chu shortcut tarika. Empat karak bi ithe kenet tomater te cut. Yeten karb timan vivran yikat gosh guzar yim musalsal me sawal ch karan nusko bapat timan chas bi hay kat wanan ze filhal ch masyam isliye shu variya avriyar ta emmak chas na filhal azkal nusk wanan kihin wen go agar tu petmi video wuchu tahmil timan video mas panen sawalun hun jawab tikayz 99.9% nusk chme Pătmen videon maz vănimit, yimo bapat me vânken vivarçı saval karantır nuskıçı mangan. Channel petçi varya saval amedzi bıtıçı danı neran, yemen te dan nerni şikayetçi tim agar gari saçın hız video vuçan. Tat maz şme em bapat nuskı vonmut, mazid şme kihen taklifan bapat tat maz nuskı vonmut. Kihen videon maz şme varya comment amedzi maşteço bapat vınto nuskı. Meş channel pet ak video upload karmız yatmaz me cream ç banamız tu azmayto suy cream temi tariq banayto tu inşallah rahman meş vamid tu gasan var yim maçte ç khatam ya perkinet as şebi barat ta ye şabdi kor set rit pöten Allah Taala skun ç lak şükür temiz de tawfik şab karnuktu at şabas maz kormi tamamen dua khususan korum panen vivran yema yani YouTube family mas şamil ç ta beyim sanis Facebook pages pet te asitin şamil ç ta bıças ta her vakt duan mas şamil thavan ta Allah Taala kerin tim niyek dua kabul imi at şabas mas kır bismillah kerit trab tayb tilhant lejt trab tilhan dambur chamkan yapar ç obra nabte fatafat karak beyim tomater ta papri tayar Azkal çne mosmas per borose asan atayni os taaptı basan ozan ret kol avdı achanak khot obur ta mego mood kharab tikayzi melajo nebrkani az dambur ta medop taps mazran be yaparkin av til ta vaintrab atilasiye gand nyuk kerit katrulej maz lagak ba papri telnist tay maz lagak ba tomater ya tugagal dambur şu yoy faydezi İş ana vakit budget. Vén traug biyim tomater tilas tuttu. Yaman demotelin. Yapar kinet çme lejmaz garnt logmut telnis. Ta ahte dim bugard khalan idkesna dazun ki. Ye garnt chu fry gomut asıl pöten. Vén traug at petim papri. Ta yim tiç fry karne bilkul asıl pöten. Tomater ta papri ç mion pasandide sun. İş bad mazdar gasa. When go paprin tiç pema var telindu ta tomaterin gayu öst when dimo yiman paprin be khalan taki imtigatsana larniki when tra hob yiman pet non ta iman tha hob dam magar yaparch dambre servadan tikayze when kenchu sakht havati isliye ç behtar zi iman tha chunchi manziti dimo khalan tikayze iman chule zyada ab neraki ta tomater chunira variya ab ta iman traba pet non raste empat dimo khalne jorata thavok than de damas ta ki imruwangan sanan asıl pet empat chime iman papren be khalan thavın jari yutim asıl peten fry gasan yani ki im gasan frying doranı sanni naram gasne Vaintim bugad tomater nazar imtigasan nadazin ki tomater bilkul legmit sanni ta iman dimba desti gasyo sıti şimdi pat iman tomater per masal te add karin papri chiva mukhtalif tariko ranne vain go papri hund usme sion zyada pan pasand ch sugo yuhoy papri te tomater paprante desme godnet khalna zidrete vain karo kim tomater behana fry te bedimo gasna tikayzi dambrish her variya tez isliye pema attulun tez yapay trabiyet lider masrangun badiyan zor ajvain
अदरक लहसुन पेस्ट तो कह बीटरूट पीस कर मे अत सतन ऐड तो यह कोर मे फ्राई तो यपर दिसम गड यमन त खलन पापरन वन दिमो टमाटरन बे खलन यम गसन पूर पट फ्राई गसन टमाटर यूता फ्राई गसन तूता मज़ेदार गसान वन दिमो यमन पापरन बे खलन 2-4 पापरन अगर तलन रोज कम पहन तेल पापरन मज़ गसान इसलिए यम दोनवे सब्जी बिल्कुल असल पठन पूर पठन फ्राई करने यपर त्रो मे पापरन वन आब चूंच खट वन त्राग बह यम टमाटर यमन पापरन पेट मे इराद कोरमुत बह कर 2 रेसिपी तोह सतन शेयर यथ एक्सी वीडियोस मज चूंकि वन मे डर रोद गोस न पियोन तो इसलिए जो मे मुनासिब कि पापरि तो टमाटर यन बनावक वनकन दस्ती दस्ती तो यपर किन वो तुह सारी टमाटर त्रे मे पापरन मज तो इन बह बे खलन 2-4 दिवान तो ताय मज त्रो मे आब हन यह आब हन तो कर बह इमन पापरन सतन ऐड अम पे थवो लेज ठान दिथ तो दिमोक मुनासिब पाक हन पिंकवन ते तुल सब्ज सब्ज हाको खूब लुत्फ बिस्मिल्लाह कर तुल बह लेज ठान थोद माशाअल्लाह पापरि तो टमाटर बड़ स्पेशल गमत पापरि तो टमाटर मानो पसंदीदा सिनो मज सुन तो इसलिए कोर मे आज पान चॉइस पे तोह सतन शेयर मे वमेद तह यी पसंद वन वाल बह अक्सर पे लेज बन बिस्मिल्लाह कर वन खेमो बत तो टमाटर तो पापरन हूँ तुलो लुत्फ सती बे कह सिन त अल्लाह ताला कुन शुक्र इस नियामत नोश करनावान यन कर बह तिमन सारे विवरन हूँ तह दिल शुक्रिया अदा यम सन वीडियो लाइक करान तो पन्न सतन शेयर करान जान जान कमेंट कर जायकाज कश्मीरी किचनस लोल बरान वन अगर तुह सन अजिच वीडियो तार खच वीडियो कर लाइक तो पन्न सतन कर शेयर यमन वनुक ताम सन यूट्यूब चैनल आसे सब्सक्राइब कर्मस तिम करतन चैनल सब्सक्राइब तो यम फेसबुक पेजस पे वुचान तिम करतन सोन फेसबुक पेज फॉलो ताकि इन वाजन वीडियो हज नोटिफिकेशन वात तिमन तामत बार वक्त इंशाअल्लाह रहमान यमो नईस वीडियोस मज तुहंदि बापत नव डालिया तोताम तुह तो अल्लाह ताला सवाल अल्लाह निगहबान।